Za početak samo kratko što je to SketchUp. To je profesionalni CAD software koji služi za 3D skiciranje, modeliranje i vizualizacije. Najviše se koristi u arhitekturi, dizajnu i vizualizacijama interijera i eksterijera, dizajnu namještaja, stolarije i ostalog. Najjednostavniji je eksport 2D grafike iz samog SketchUpa. Ovdje možemo spremati prikaze našeg 3D modela, a možemo koristiti različite stilove. Isto tako možemo izraditi i 3D animacije iz SketchUpa, a u njima također možemo koristiti različite stilove. Za napredniju grafiku možemo izrađivati vizualizacije pomoću pluginova i drugih programa na način da eksportamo 3D model ili pak sinkroniziramo rad oba dva softvera. Ovdje spadaju jednostavne i brze vizualizacije pomoću Twinmotiona ili nekog drugog real-time softvera koje osim brzine mogu biti i veoma atraktivne. Više na tu temu pogledajte u videu Eksport SketchUpa u Twinmotion. I za kraj, što se tiče vizualizacija, možemo izraditi i fotorealistične vizualizacije pomoću V-Ray plugina koje mogu izgledati toliko stvarno da je ponekad teško prepoznati razliku između rendera i fotografije.